point of the go Trasi ya doro tuh nilon gitu kunalo kunadan ya di nil gitu lah kayak hongkram aja gitu gitu tapi hongkram aja ekdom lambe sejan mujid tayo मेरे video में ये last jet के वही आप ये ada begini doro tuh kali dua bahan video pakai kalau ada ekdom mujid tayo deh ekdom hongkram bis mana jadi jalan sih ada kayak deh ke bang ceng lah non program dua bom le last night lo nih kan oh lah program tadi mau lapu kayak deh kumpul lapu kayak entry yang lo deh don itu ada yang nyupi yuk lo guys taruh tuh चलो Nalita kilap lo hari ini pada ada yang tanya Nalita sama deh isi berapa kalau tuh non nih kita lah kayak deh satu poin ya satu poin kalau ada go video deh itu mujay baru itu mujay kalau tuh program dia itu mau mana deh मैंने प्रोग्राम में तो तुम्हारे दे एकदम खान सचिन था एकदम मुझे तंजू मुझे दे वो सब पॉइंट कोई है दे मैंने टेक्स्ट जब मैं सिटी की बोल रहा है आपको क्या लेफ्ट साइड लो मैंने आपको एंट्री पे दे एंट्री ना किलो पे मैंने लेफ्ट साइड ही लो लगूंगा है देवे भाई मार्फला एकदम चिपक सा लो को माप लुटान है दे अलावा क्या Sejam ni lagi long ya, ekdom ini cepat ni orang apa lah, dia tidak program last belum ini lah, jadi saya dia lingkan ya, malah sini lah lo tahun itu malah itu pingu, itu dukan saya itu deh, ya pun dia lebih jauh, ya program dia deh, ekdom cepat macam itu, mungkin saya dulu, ekdom, ada topik guys. Pedal option dari तुम्हारे एकदम टेकन की तो समय dari तुम्हारे पास हमको आज देख लो ये भी dari तुम्हारे ब्लॉग में बात भी guys तोरा तुम जों से लाभ में सेंड बोलते हैं सब्सक्राइब डालो में बेल करे बजे ये शेयरिंग करते हैं एकदम enjoy कर सकते हो ada stage lah mulai kai lagi orang pun dia tu एकदम kalau saja deh मुझे अब मेरे नाले तुम्हारा दुआन तभी नहीं पकड़ा होती दुआन तो पकड़ा dan ini memang kijusi hello gambar deh coba stage dua nang lelo deh normal stage dua Dablo beres tempat lalu nih tidur lah Nanti pencero de Radika ke nanti umar uji kune chojanale nanti pencero de Radika ke nanti umar uji kune chojanale se anju sanaje ke chave aran banajo
pakai lah dah kali stay satu Bache